السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كتب دوايتنا كيوتيوب معرفتك ولو كتنا تعلم اسم CSS ما انتبه أقارننا أشخاصنا أو كتبت CSS أقبل من أشخاصنا كتب دوايا مغلقة فافاسة language amanuliso saya kudu ya website language kalau o istiafur do istiabot ada nuliso ada basic istimewa do istiabot o nuliso saya wa akan mida ada sana ina tiktu nasa ukabiyamuna bajasa ya fanya maka alaman da furanci style da kada alaman da wa'ayar da kada iya da asusa da maka ta tafi da ita أركز على قدرته واستعداد وقبل تساعد شوية كنت بقى يا وأكد كذا كذب أتمنى مكانه da ba a fara alamatun kwaiska ana kamar shifti ya alamun da gifin banka dina a mulka ita ka da ba a kwaita css ka a da wa'adar a kula ba kwaika ta kala kawai da wakil sada wai a yi a kwaika ta amma F50 integrity 50 is da ya FFF ce amma maka kai ta ita kai ne ge ne ka saka diga da asafanya Stefa ya kruci shi a tumoni gajiya a wata ka in a domando na kwanan gudu a duk krucin lafiya akan kayata da mesa duk sai extension nara life safe waka kowa bayan ana yankata duk a yau da stephen kukuta wakan kallata insha Allah mu kusa randona don stephen ada bai shi kamo ifu mai cuman baga kasa ka gudun ayyana ka siya ake da kayawa ba a ka digidi wani kwanan ta sa aka bai dora kasa akan daga talata idan ka a familishin sa'ibi wa ka talata idan ainihin ka bilisin ka wasa yare sanya siya wa aka waka fishin su don kwantuka wani wasa yare ce wa a jona kun da jikira kada Martin lefty a yayin zona ta saudiyo bakal bikson amma wakas bakal bikson a yau ka saudoka zai alasta siya kawai ologo
CSS Garcia. Fica agora necessária uma escuta então a agora cada vez agora uma ajuda foto se estimula em a foto CSS a usuário que tinha a usuário de uma foto também o uniforme que a profissional eu fiz mas eu que foto assim aí vai a gente aí vai que mas a gente que dot dot CSS kadib inta ayaa qoqonaysa waxyaabaha CSS-ka aadabtus labada footota isku iyo CSS-ta imo kadibna meeshan boodii korkiisa ah imo kadibna hadda haysatid barnaamijka Visual Studio Code kadib ninki waa ninki CSS kadib haddii fotoka ay ku yahay style CSS iska daysa hadda waa dot CSS ayaa u leeyahay fotoka CSS ayaa CSS-ka qoqoyo toos ayay browserka u saameynaysaa tusaale haddii aqriya h1 kadib waa saacidan qola kukusoo boodada meewey ayameemeewa kaasi waa kaas waa isagana professional ah oo dadka uqora ayagana jecel font oo ardoono oo CSS ayaa qori kara tusaale raadi laftiga waa kasoo dookaysa auto mid awtaarkada ayaa dhici kara ama xisaab ayaa siin kara tusaale 35 boqolkiiba afar laba jiraa calaamada boqolkiiba waa 40 boqolkiiba ayuu gearkan ka duuka kuwan ataabako ayaa jinkaya insha Allah casharada soo socota ayaa CSS shantaasi oo soo socota ayaa ku bayaana weli waabayo ay casharadii HTML sida loo sameeyo font waxyaabahaas oo dhan casharada soo socda ku qaadanaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.